kantahan tayo dito. May isang kanta ko na whatever man nga situation tayo, let's just worship the name of Jesus. Amen. Gaputa, He will never leave us nor forsake us. Ay ayatan da tayo, isong handa tayo nga baybayan. Amen. Thank you, Lord. When you're up against a wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair, you can run away and hide, let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, and praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, and praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you'll just praise His name. When you're up against a wall and your mountain seems so tall, and you realize life's not always fair, you can run away and hide. So let the old man decide, or you can change your circumstances with a prayer. When everything falls apart, and praise His name. When you have a broken heart, just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me, and He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. You can praise the hurt away. If you'll just praise His name. You can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, thank you, Jesus. Praise His name. When you have a broken heart,
Just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. And He'll take the pain away. Hallelujah. And when it seems you're all alone, just praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, greater is He that is within me. He can praise the hurt away. Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness grow as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? Oh, you can overcome by the blood of the Lamb and by the word of your testimony. You'll see the darkness go as your faith begins to grow. You're not alone, so how can you be lonely? When everything falls apart, Hallelujah. praise His name. Thank you, When Jesus. you have a broken heart, Thank you, Jesus. just raise your hands and say, Lord, you're all I need. You're everything to me. And He'll take the pain away. And when it seems you're all alone, and praise His name. When you feel you can't go on, just raise your hands and say, There is greater He. is He Jesus, that is that is within us. You can praise the hurt Hallelujah. away. If you just praise His name. Amen. Thank you, Lord. Father, in the mighty name of Jesus, thank you. The victory and a receivement in Christ. By His blood, by His death, and His resurrection. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Palakpak tinayabot Diyos. You may be seated in the presence of the Lord. Hallelujah. Amen. Kayam tag-overcome. Pagkamli kabay mo. Kayam tag-overcome. Hallelujah. Praise God. So today ting oras pati the Word of God. Thank you, Lord. May isa kailangan tayo. Nagbalin tayo victorious. Can makipag-reign kini Jesus. You can overcome. Kayam tag-overcome. Laman mo ba nan, tikabay mo. Kayam tag-overcome.
Amen. Hallelujah. So, daw tayo jay kadagitoy nga message nga reigning in Christ. Amen. Reigning by one, Jesus Christ. No na-receive mo the grace and the gift of righteousness. Mabalin mo magpag-reign kay Jesus. Thank you, Lord. So, kaya tayo overcome. Hallelujah. So, mapantay yung message, Romans chapter 6. Read it verse 4. Gana verse 11. Basahan tayo nga dagos. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Okay, so makita yun dyan. Nanti ko na dyan. Ulit. We were therefore buried with him through baptism into death, in order that just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Amen. So dito ay makita nyo the power, the resurrection of Christ. So dito the focus tayo data. Kailan makita tayo the power, the resurrection ni Jesus ija life tayo. Kailan makita tayo no anya tin work out or redemptive value iti panagungar ni Jesus. Ano rito ay Bible diya. Pero basaan tayo dito ay. Tapno di ka sa makita tayo. Gana verse 11. Verse 5. We will certainly also be united with him in the resurrection of life. Verse 6. For we know that our old self was crucified with him, so that the body old by sin might be done away, that we should no longer be slaves to sin. Okay, makita yung mana dito ay that verse 6. For we know that our old self or the old man was crucified with him. Dito yung lang may crucify that old life, old sinful nature. Alam nakita yun, papatay na, nga natay kayo dyan, tapno, resurrect kayo. Sakbay the resurrection, matay muna. Amen? Sige, verse 7. Because anyone who has died has been set free from sin. O, dyan natay, naset free. Dyan natay tibasol, or natay in Christ. Amen? Okay, verse 8. Now, if we die in Christ, we believe that we will also live with him. Okay. So, nung natay tayo in Christ, kailangan makita yung mat, nga nagbiag kayo mat lang. Ang kayo nga nanatay. Okay. Verse 9. For we know that since Christ was raised from the dead, he did not die again. Death no longer has Okay. Death has no more dominion over him. Awanan the power ni patay kini Jesus. So nga kada tayo nga nagipagungar kini Jesus, kasi itibiyag tayo. Okay. Sige, tuloy. Verse 10. He died to sin once for all, but the life he lives to God. Okay. So makita yun dyan. Nga? Natay. Kung na dyan, the death he died to sin once for all. Hallelujah. But the life he lives to God. Okay. Natay tayo mat the old, but nagbiag tayo in a new life in Christ.
So daytoy. Verse 11. Count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. Nariyay ko na. In the same way, count yourselves. Ibilang yon ti sarili yung anatay. Iti basol, ngam si bibiyag, iti Diyos, babaan kini Jesus. Okay, King James. Likewise, reckon you also yourselves to be dead, indeed to sin. Alam ni bilang yung, nanatay kayo nga talaga antibasol. Indeed to sin, but alive to God through Jesus Christ our Lord. Ito yung adalan na ito'y. Ito yung power to resurrection and the power of His death. Tandaan nyo, litak manan, may tinangrugyan, itinakaabakan ti tao, itinagbasol ni Adan, nakastruck sa sinful nature. Nakastruck di basol. Di basol nga di kajay nga nakastruck. Kita nyo, saan nga di inaramid na di outside, tinang destroy. Di sinomrak. So nga di sinomrak, kwada di, spirit di ay. Kita nyo di ba nagbasol ka, naaramid mo na di outside. Pero, kini Adan, ada sinumrak. Ada ti spirit nga sinumrak di nagbasol. Kasla ko man ni, example lang di ay, pero mas worse kini Adan, kaysa ni Judas. Ni Judas, din sa usawon ni Diyos, di tinapay kitkinan na sinumrak ni Satanas. Kanya na. Sungain, lako na ni Jesus nga may crucify. Pero ni Adan din nagbasol, sinumrak kay sin. Katisuti mawawagan nga old life, sinful nature, fallen nature, earthly life, earthly nature, kaya dumapay. Iti mas grabe ako na ay Satan's nature. So nga ditaw, because of that old spirit or spirit na sinumrak, nakastruck sa nature ni Satanas. Sa kasasana. So nga ti aramidan niya unag ti tao, ipan na nga ipan ti tao di basol. Pagbasulan na ay, aramidan na nga sinner, ta managbasol iso na nga espiritu. So, kailangan adamang patay. Ulit ka, that's the penalty of the sin of Adam, or that's the outcome or result of Adam's sin. The result na nakapasok sa Satan's nature yung nagtitao. So, na dyan yung problema tayo. So, na dyan yung kung Sister Clay, nga na dyan i-manage ti kwarta, isuri ay. Hana, kaya nga i-manage ti money. Ti kwarta mang i-manage kanya na, nagyaya ti biyag na di ay. Patay. Na dyan ta go work, dyan 5 senses tayo. So, kaya na nga destroyan dyan 5 senses ti tao. Nati 5 senses? Di, panagkita ti mata, panagbanglo, panagraman, panagdengeg, can they touch or feeling of the body. Amen. So, dadyay ti kaduan, kapag pangpangsyonan ti tao, kat no ijay ka pangpangsyon, you are defeated. Kaya na ka nga ilampaso ni Satan aging ganang haan nga matay, dadyay anak na idiunag.
Kailangan nga matay di anak na iniunag, tapno maikat di authority na king ka. Kailangan nga matay ta di sinful nature. Tapno maset free ka ijay power ni Satan. So nga kailan matay ka, na di ko na ni Paul, I am dead to the world and the world is dead to me. I am dead to sin and the sin is dead to me. Amen. Natayak ijay basol, kati basol natay kanak. Kaya tasawan natay ijay sinful nature. So that's the reason nga din man ni Jesus, verse 6, Romans 6, verse 6. Tuloy tayo, nga dala na eh. So, kailangan, every born again, kailangan makita mo, you are dead. It is sinful nature. You are dead. Kaya anak ni Satanas, nga dadyo unag mo, dead. Ket no natay jay anak na, set free kan, iti control na. Ngam nohan makita, the jay nga truth, hanga maset free. Because you shall know the truth, and the truth shall set you free. So nga dyan nga sinful nature, nga old self, old nature, earthly nature, fallen nature, Satan's nature. No, han makita na tayo dihay. Han ka nga maka-overcome. Kailangan nga makita nga you are dead. Ijay sinful nature. Diyan anak ni Satanas, ijay unag mo, dead. Dadyan na ika-curse nga tao, nga anak ni Satanas, dead. Dadyan pobre, dead. Hallelujah. Jay sinner, dead. Taga-impierno, dead. Tinataya na riya idin man ni Jesus, inala na dadyan, kakasasaad. Dadjay penalty di basol ni Adan nga sinful nature inala ni Jesus ket natay isuna ijay cross spiritually. Amen. So na bagbaga tayo na experience ni Jesus dadjay three kinds of death. Na experience na dadjay spiritual death, dadjay isuna dadjay cross. So nga, my God, why hast thou forsaken me? Apay binaybay andak, o Diyos ko, kuna ni Jesus. Tayo dyan na nga binayadan jay sinful nature mo. Jay naisisina nga biyag mo iti Diyos, nga haan na nga tatang ti Diyos, na jay jay crucified at that time. You need to believe in this. Ito isurusuro tayo nga gospel. Nga finished work of Christ. Katadyaing nga sinful nature, managbasol nga tao nga natay, sumalang dyan na ika-curse. Sumalang da jay very poor. Sumalang da jay taga-impierno. Sura jay masaksakit. He is dead. So, ibaga tayo man, natay, jay, sinful nature in my life. Amen. Amen. So, na dyan kinugali ti managpasubnod. So, na dyan kinugali ti wanan anos na. So, na dyan kinugali kanagidjay nga basol. Aming nga basol, so tigin ugali. Amin nga wordliness. So tigin ugali. But you are dead. Tika nasawan ti dead separated. The spiritual death separated. So nga I am dead to sinful nature. Tika nasawan na separate ako ng sinful nature. Kawan ako na dyan. Kasi sinful nature is dead to me.
That's the teaching of the Bible. So kada kayo nga born again, kasi tinangyari. Pero kailangan maawatan niyo. Kailangan nga i-receive you. Nga na diyan di talaga nga biyag mo. Kitag overcome ka. You need to take the responsibility to overcome. Ano ba ako na nga? Pagtutugaw ka lang kat, urebaon mauawatam kat maka-overcome ka. Kailangan nga maawatam the gospel. So ngay baga-baga mi dito church, ngay encourage me ka na kayong mamay dito agawaan niyo ti mapno the Word of God, the Word of God nga gospel. Tawan ti exempted ka na tayo, kung exempted, iti attack, iti enemy. Ket no awan amamom, the Word of God, ang kamakalaban. Because ti makalaban lang, ti kinam mo, iti truth. Ye shall know the truth, and the truth shall set you free. Ora ito ba amom na dito yung truth, iti knowledge, iti human knowledge, nuhan nga iti heart knowledge, halata nga gifek. O ado na kada kayo ti makamo, nga nabindisyonan tayo. Pero, denggam ti confession mo, nagpaypayso. Di pa nang ipudpudnom, di ngiwat mo. Paragsasaom. May suba nga, you are rich. Tada jay, very poor nga nailunod, natay. You are now alive in Christ. So you are rich. Kala na dalom dayay, come to time. Na kayo mamay dito, kanyo the time. Kailangan na the Bible you. Na one Bible mo, ilakom dyan pantalon mo. Tagumatang ka di Bible mo. Mas may mayat di Bible dan pantalon. Amoyo, pati makhan. May mayat nga mga ka the Word of God than bread. So may mayat nga gayunar ka, iti tinapay dito'y earth. Nga mangan ka the Word of God. Han mo, kapag-ayon na rin, jay spirit mo. Hallelujah! So, verse 6, ulit. For we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin. O, makita yo. Our old man is crucified with Christ. No, na-crucify niya, ti katasawan. Natay jay cross. Amen. Pero dito for we know, isuda piman amuda, na kayo nga dito Kung na, for we know, amu tayo, that our old man or old self, I should say, was crucified with him. So that the body ruled by sin might be done away with. That we should no longer be slaves to sin. Tihan lang nga slave ti sin, jay natay ti sin. So kanayon nyo nga i-confess, I am dead to sin. Separated ijay sinful nature. Hanakon nga managbasol nga tao. I am now righteous in Christ. It is senses, sana nga kaya, the giant. The human ability, human knowledge, hana ma-accept
Dajay, inbaga ka diay. Nga, awan ako ni jay sin, I am now righteous. Ano nga kayan tilubong diay? Ano ma-accept? Papilit na lata, may sakma nagbasol. Ang mababalin nga i-mix jay righteousness si jay sin. Ti maka-overcome jay mang-believe nga he is dead. Tuloy. Verse 7. For he that has been set free from sin. Diyan natay the old self na set free di basol. Tati managbasol lang ije unag mo, dajay sinful nature nga spirit nga di. So dajay din man ni Jesus, inala na dajay nga spirit in crucify na. So dajay kanang ko'y bagbaga ka na kayo, kanang ko'y kan confess iti sarili, ken dito'y church. Nga, inala na Jesus sa amin nga penalty, inala na jay sinful nature, inlansana jay cross. So, pinatay ni Jesus jay sinful nature, iti biyag ko jay cross. Inlansana jay sinner. Inlansana jay naika-curse. Inlansana jay masaksakit. Inlansana jay pobre. So, I am dead. Dead jay poverty. Dead jay sakit. Ilaban nyo diya, dajay ti kunada nga makilablaban ti pamati. Ngamno ko na yung hanyong ilablaban diya, sayo ko na lumablaban hanak to pa nga naturturog. Ay, natin kasama naturturog, nakilablaban Tano maturog ka kaslak matay. Dajay ti nakilablaban hanga nakilablaban. Tilaban nga kunada, fight the good fight of faith. Ti ilaban mo, jay binilib mo, nga you are dead. So, naipapilit ni patay, mapatayon na ka, I am dead to you. Ha. Natayak kang patay, kasi kang patay, natay ka niya, I have life. Jesus is my life. Dati lumablaban. Dati lumablaban ti poverty. Lumablaban iti kinabanglaw. Kasyay. Natay di panglaw nga tao. Di na ilunod nga tao. Tibiyag ko tata nga baro. Na bendisyonan kini Kristo. I am rich in Christ. Kaya dinagungar kami ni Kristo, ti pinagungar na kada tayo new life. Itinatay, pinatay na jay old, in tanem na pay. Idinagungar manipod tanem, hanap pinagungaran day. Nagungaran iso natin new life. Ket jay new life nan, awanan curse. Hanan nga sinful. Jay pinagungar na, new man. Righteous man, holy man. Agkaroon matanan ti nature of his Father ijay heaven. Kais iso ni Apo Diyos. Jay life ni Jesus ti biyagnan. Complete life. Iti lumaban. Hanga da jay no da imbulsam sa mo ibaga, you are rich. Siyak pa lang, awan pa lang yung bulsak. I know, I am rich. Because sa amin nga tawid ni Kristo dinagungar, dadya tinatawid ko because He is my substitute. Tika na asawa ni substitute, idinatnag di tao di basol in mind ni Jesus as our substitute. Inaranda ka dyan kasasaan mo, suna nang i-work out para ijay biyag mo. Han mo mabayanan di basol mo, so nga di substitute mo tinang bayad. Kaslas si kamo lang di ay. Sabali lang di
nang itrabaho, pero sikat itatrabaho na. So nga dinatay, sikat pinatay na. Sa old life mo, ti pinatay na. Idi nadusa, ijay cross. Because ijay cross, duwa day. Ijay nga naabak, ijay sinful nature. Pero tingkasan nga naabak, nag-suffer ni Jesus. Ni Jesus nga Son of God, nga God, asla inabak ni Satanas. Isuna ijay cross. Nagbalin, isuna nga lower and power ijay cross. Pero di nagungar. Ijay nga na-promote. Katay promotion na, si kadiyay. Idi nagtugaw, si kadiyay pinagtugaw na. Idi nabindisyonan, idi aming nga blessing ti Ama, di nagungar, si katikin bagi dyan. Iti nabaligi nga tao, nga nga makitam da dyan. And your life, your spirit, soul, and body. Ano, kuhaan nyo lang dayay, Gasmargan. Ada pala ito'y bartikiro to'y. Ito jay sinful nature kaya naramid dyan. May bagam nga natay kay dyan, natayin di bartikiro. Hanan nga bartikiro di jada. Righteous and holy. Ijay nga maparmak niyay. I'm now born again. I have now the nature of my Father in heaven. Hanan nga Satan's nature, God's nature, divine nature. Jai, the power of the resurrection, the power of His death, and the power of His resurrection, na jai di dapat mo confession every day. Jai di meditation mo every day. Ket gagatam da jai nga adalan. Ang gabutan, explain ko, agtungod-tungod kan, naawat akon, ti panakaawat ulitak manan, ijay spirit, hangay jay head. Tano ijay head, senses lang diyay. So nga no, adada jay, kausaranahan ka makaistan. Kita nyo kadida, ado ti kakadwa tayo, katya muda makaistanda, ito no, nagsakit na, wanggam amuda. Andagam nga kaya ti lumaban. Tunada ka sa pulan da. Awan matalimudaw nan. No yan na ti pag-utangan. Anda ma-fight. Amuyo ka di, idinagungar ka ni Kristo, bagi na amin. Kitaan tayo, ijay ko hang. Romans 1, verse 4. Okay, the resurrection. Basa. And who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God, empowered by His resurrection from the dead, Jesus Christ our Lord. So makita yun dyan. Andiyan tinapatunayan. Idinagungar. Sige man. Anay tinapatunayan, idinagungar. And who through the Spirit of holiness was appointed the Son of God in power by His resurrection from the dead. Tidak dumang? Okay. And declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. Na-declare nga anak ni Diyos, dinagungar with power. And ada kanya na the Spirit of holiness. So nung nakipagungar ka, tadjay, tanagbalinam, na-declare ka nga Son of God in Christ with power, with holiness. Idinagungar ka. So my life in Christ is holy. Son of God with power. So I have power. Hey! Nag-aasam na ita. Nagkita, tikitaan nyo yung resurrection because ang nag-resurrect isuna for Himself.
Nag-resurrect iso na for us. That's for us. That invite you, iso nga, ag-study kayo nga nalahin dyan. Agadal kayo. Adalan nyo tapno rumang ay kayo nga talaga. Amoyo ko nakmanen. No, awan naman mo dito yung word of God. Uray rumang ay ka. Kaya ni Satanas nga ikatanda kinarang ay mo in just one day. So nga niya mo lang ti ganas mo nagbanbanog. Kita nyo ka din ni Chris Aquino ako nagpapintas. Okay. Ngabdek, pa nagpapintas na, tinadal mo lang ni Satanas, ti sakit naming pingsan. Because awan na muna the word of God, awan ay fight na. And datayo, minsan datayo, mabunagin, nasasarot tayo the word of God, but I rebuke the spirit now. Kung saan na po Diyos, nasasarot tayo. Upan, babaling ka umay katoy. But sometimes, sa dati umay dito, may maturog. No. Sungod nga one kama dito, because that is not the purpose of fellowship. Tanong ko may pagturugan ti fellowship, kama ting kargak. Baka nakabay mo, kasjay kapsat. Hallelujah! Amen! Kailangan tayo makita niya eh. Tinadumang gamin, handa unay tikwa. So, ora na kayo, musician, singer. Kailangan di gitara yung tiganan nyo. You need to be filled with the Word of God. Aming kongregasyon kumatoy, mapno the Word of God. Ang kayong agtatras kanayak. Di bali na piksa ti Pastor May. Ti faith individual. Ano ti kasyain? Tuno ada. Kasapulan daw, numasaksakit na. Numabalin, umaabay da. Wala yan. Ti ayan, ti power ijay finished work. Ni Jesus ken na jay, biyag na. You need to know Him. Wala nagdangag ka na isursurok. Pero, don't trust me. Because curse is the man who's trust in man. Trust in Jesus. Mabalin tayong agtitinulong agkararag. O minsan na day kararagan mi. The mighty name of Jesus, I command every foul spirit na rugit nga espiritu, come out. Yay. So you are healed. Kasi ata ipatay mi gorti mami kat kuna di Bible. Ipatay na tima na kadumay magtima sakit. Into para nalpas ura na tumba bumangon. Salamat pastor. Itultuloy mo At nasoon itultuloy hakalagasan. Di ka malapit man panaw, awan pampamatim nga you are healed. Kailangan baliwan na ita. Thank you, Pastor. I am healed now. Kararag ko, rumangay ka. Tay kararag ko, maawatam na kinarangay mo kini Kristo. Tunukwa pa lang, itultuloy mo may kararag. Tarumang ayak. Itultuloy ko, palukatan ko mati panunot mo. Tawan serbi ng ikarkarag ko, itultuloy mo parang ayan da jay. Jay mat amuna, kat awan amuna ijay kinarangay. So nga doon ito yung may. And I ban request you, kita ko minsan, mistake the request na rito eh. Di dapat na-request mo, ma-open ka. Iti gospel. Ang aday, ado kami timang padpadas, ikararag mo man, pastor, tamalasata. So nga ado tag-request, sana pa nga mo ti-request na. Wala tahangan na sursuruan.
Ti mang overcome jay new life mo in Christ. So nga you can overcome. Kitaan nyo pa yung kadito, gito'y biblical kwan. Pantayo pa yung kadito, style da. So nga, anointed data. Pantayo kadito, chapter 2. Beginning verse 41. Kastoy pa di kaskastada. Nagitin mo una nga namating mo na tayo. Ay siya kang kumakining itulok mo ta. Talaga nga ibabad ko mo ti sarili ka. I-marinate ko mo ti sarili ti Word of God. Amen. Kasum na ita, i-marinate. No karnipa na lang kayo nga gi-marinate. Pipiyata nga punpun na ito tapnuhan da matamaan. Sala din kasan ni Pastulano, imbis nga baga na ijay, kasla kumaka rawot tayo ti karni, kasi kumati Word of God, kung nanagat ni, pinaliktaddan. Narawot tayo kano ti karni. Sutiin mayan tayo kano toy. Sino kada kayo tinalay nga gimarinate? Ti karni. Anya ti mangyari? Di pa sagap-sapa na da jay intimplam? Amen. Kas jay kuma ti Word of God, di biyag yo. Woo! I-marinate yo ti sarili yo. Okay, verse 41. Basa. Acts 2:41. Kasam na itapiman, crusade. Verse 42. Kitaan nyo pa, ipiman na gito'y. Kasano handa na pigsa kat kastoy tayo. Ano nga di, nabor na ginda, ano pagan anon the Word of God, and they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Amen? And fellowship, breaking of bread, and prayers. Amen. Kasta ko ma. Ti anak ti Diyos. Ang nga din na born again kalangkat, kaya po awan kan itigimungan, awan ka ti fellowshipan, no teachingan, awan ka, wano masasarot ka, ada kayo matkit di. Pero amoyo, no talaga nga ti believer, mawatan na tayo, hangko makaskasoy bilang tayo. Gana kumatarwar, tuldaan tayo kuma. Hallelujah! So amoyo, ti pastoryo, kasjay, bababad ko pa'y sarilik ti Word of God, meditate. Amen. Sige, may sabay, sa ko'y close. Acts 17, verse 11. Hallelujah! Kastoy kumari ka sa tayo gamin. Intrisadoan tayo, di papatay na. Apay nga natay. Nya pinatay na ijay biyag ko. Nya tinlansa na ijay. Makita mo ka, asit free ka nga talaga. Tinagungar, nya pinagungar na. Kasjay. Tayo lang tayo ti power. So, nga duma church, nag-dry dan ta, sa bali kami preaching dan. Ang nga gospelan. Ti preaching dan, na jayan ugali. Ti secular. Nagijayan ti preaching dan. Secular. Haanan nga dajay spiritual. Ang nga gospel. Bueno, hanga gospel ti preaching, hanga i-confirm ti Holy Ghost, hanga i-confirm ti hid knowledge, ti laing ti ulo,
ti confirm ti Holy Ghost, gospel. So nga powerful. Ito ti mang change. Sige, verse 11. These were more noble than those in Thessalonica, and that they received the word with all willingness of mind, and searched the scriptures daily, whether those things were Gasam, Ilocano tayo man. Sige. may nakawal at kaninikat sa handa as kaninikat sa Thessalonica. Siya tagardahan ang lulungin sa akin. Inalagaw na tagardahan at kaninikat sa kawal sa susulat, tapno ang mulatag, tutong magkakaw sa sasalit. Kasi naging taga-Beria. Amuyo pati luglugar gamin. Kakasta, dati lugar nga talaga nga atintib da. Talaga nga nakabiblia da. Kasta ti taga Pugis. Nara ka ba? Napang kayo ba the church di Pugis? Kastay da. Ano pang kabikot ako? Siyab daw. Ti taga Beria. Inabak na ba ti taga Thessalonica? Amen. So makita yun, the time ni Jesus, taga Galilee, permi, napigsa ti miracle. Genesaret. Ngam numapan ka ijay Nazareth, awan. Capernaum. Napay. Hindi na duma. So nga dati lugar. Ipiati ifugaw piman. Medyo. So nga kada tayo. Lampasan tayo pa dati kung mga record. Taga-Beria. So nga kayo mamay dito'y pukusan nyo ti spiritual. Na parswa kayo nga spirit, soul, and body, spiritual tibiyag tayo nga original. Antayo nga naaramid nga physical lang, spiritual. Amen? Okay, tuloy ko to. But I believe, nga nawatan nyo dinatay ni Jesus, pinatay na jay sinful nature. Pinatay na amin. Tagijay nga ugali na. Lunod na. Kenda dumapay. Ngam dinagungar, pinagungar na jay new life. Nagbaling kapay nga new creation in Christ. Amo yung new creation na parswa, tika na sa wanti na parswa, out of nothing. Na adda. Kaya na-create. Awan ko mati adata niya. Bigla nga, ibagak nga, tinapay! Mada! No, adat tinapay. Kasi haan nga, adda iti arena. Adda ti asukar. Kat ikiwar mo. Sa to, maada maramdaman di tinapay. Hanga kasi iti creation. Mada! Kasi ay. Amen. So nga din na-recreate ka. Barbaro nga talaga. Awan ti past life na di ay. Brand new. Nagkapo. It's a word of God. Yan ay Jesus. Yan ay spirit mo nga new. So healthy. Kas kini amana. Palakpak kini Jesus. Tumaklar tayo. Hallelujah. Thank you, Lord. That's your life. You are dead in your old life, but you are alive in Christ. You are alive in health. You are alive in God's power, His blessing, His righteousness, His holiness. Amen. Thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Lift up your hands. Surutan natin a prayer.
Ito the prayer of confession or confession. Ama nga Diyos, mamati aking ka. Kababayan ka ni Jesus, insalakan na. Pinatay mo, the sinful nature, ijay cross, para kanya. Awan ako ni Jai. Awan ako ni the curse. Tanatayan dyan ay lulunod. Natayan dyan anak ni Satanas. Natayan dyan pobre. Natay dyan taga-inbirno. Natay dyan sinner. May sakatan nga baro. Anak dak ama nga Diyos. Nga nabindisyonan. Tagalangit. Righteous. And holy. Full of power. Full of blessing. Sikan di tatang ko. Siyak ti anak mo. Manibot lata. Dahito iti biyag ko, magnaak ditoy. Agbiagak ditoy. Dahitoy, ti pakamom kanya. Tapno di kasta, agbiagak, akasken ka. Salamat ama nga Diyos, tanusino ka. Kasta akmat ditoy. Rabaw tilaga. Salunat ka. Salunat akmat. Powerful ka. Powerful akmat. Ayat ka. Ayat akmat. Generous ka. Generous akmat. Mangagas ka. Mangagas akmat. Salamat ama. Aming nga biyag mo. Isuti biyag ko. Now and forever. In Jesus' name. Amen. Palakpak. Hallelujah kini Jesus.